So nga, sursurwan tayo, i-honor, iti-move ti ministry, i-honor ti leadership, i-appreciate. Amen. Amen. Palakpakin ni Jesus. Okay na? So next, nga adalan tayo, ijay receiving the revelation of the Holy Ghost. Kaya naisuro ka na kayo de believing, receiving the word. Kailangan biliban nyo sa mai-reveal. They must deeper nga kaya't nasa wen. Kailangan nga i-receive you santo agwork. Panasan tayo kadi. Kabasaan dajay Psalm 119. Ang ko na ikuha na gito na napalabas ha. Pero tata, layunan tayo mananda dyan. Tapno mai-ground ko na kayo ti word of God. Tapno amuyo tar aramidan nyo. Ang kayo lang agdidipindar, kada kami, amuyo mat aramidan nyo di personal life you. 119, iti verse 130. Okay. King James Translation. The entrance of thy words giveth light. It giveth understanding unto the simple. So makita yu dyan, the entrance of thy words. Di panagserak ti sao ti Diyos, ti kanasawan, no i-receive mo kat sumrak, sada ka nga ikanti light. Santo ag light. Because the word of God is a lamp unto my feet and a light unto my path. So, no sumrak the word, no i-receive mo, santo ag shine. Amen. And, anyabay, tiyag na imparts or it gives. That it giveth, S-D-I-S. It gives understanding unto the simple. Kadagijay awan amuna. Iyag nati panakaawat. No sumrak. So kasano'y kasana sumrak? Receive. Accept. Welcome the word in your heart. So ngayon, surok ka na kayo. So nagdagdag kayo, kayo lang agdagdag, receive it. Believe and receive. Santo Mighty, mas deeper nga revelation. Hallelujah. So next manan, nga ipakita ka na kayo na ito'y meditation. Ito meditation, bayat nga mid-meditate ka, ijay nga ikam ti gundaway ti Holy Spirit to reveal the word in your heart. Hallelujah. Mapantayo ijay Acts chapter 10 verse 19. Okay. Nyati adalan tayo. Meditation. No hakang mid-meditate, kurang ti revelation. Oray, no minsan nag-worship ka, the revelation na dyan. Ag-pray ka, the revelation, kinda dumapay. Pero, dagitoy, specific dagitoy, no, nyati mid-meditate mo, usot may reveal. Amen. Okay, so ano kaya't mo nga may reveal kay kati about healing? Meditate the Word of God about healing. Kaya't mo ma-reveal the prosperity, then meditate the Word of God about prosperity. Kaya't mo ma-reveal what kind of power iti adaking ka, then meditate the power of God.
Kasyay lang na jay. Kaya't mo maawatan ti grace, then meditate the grace. Amen. So, amin tayo umama dito'y, tayo nga sayangan na panawan kaglabas. Kailangan mag-meditate tayo. Amen? Acts 10:19. Dito'y, while Peter thought on the vision, the Spirit said unto him, behold, 3 men seek thee. Kabayatan na panunutan ni Peter the vision, anya ti vision na ya. Naka-vision iso na iti ulas, nga nagapuy di heaven, nga nakargaan ti narurugit nga animal. Kat binma ba, ijay ayan na. Kat kunan jay timek nga nanggagna, mangala ka katagparti ka, kat mangan ka. Kunan di Peter, hanak mangan ti kakasta nga narurugit nga animal because he is a Jew. Handa mangan ti kasjay. Amen. So kunan jay timek, han mo ngay baga nga narugit dyan alpasen nga nadalusan. Now, han nga maawatan ni Peter yay. So, awan iti revelation kanya na nga na-receive na at first. Ijay nga vision. So, tinaramid na, inutob na niyay, tinaduma pataros, ESV, and while Peter was pondering the vision, the Spirit said to him, pondering, kati meditate to ponder. Amen. To meditate to ponder. Revolve in the mind. Amen. So, amoy ba tag-meditate? Tawa nyo amo, kailan adalin nyo tag-meditate. While Peter was pondering the vision, the Holy Spirit or the Spirit said to him, nagtimag to Spirit. And then, and pakaawat, yadatin bagan, the Spirit kanya na. So, iti meditation, it come the Holy Spirit to gundaway na to teach you, to reveal something to you. Amen. Dadjay di adung experience ko the revelation. Sometimes, amoy gamin di meditation, nayon na ijay, dagijay prayer, worship, to utter, to confess, to roar. Amen. To imagine. Woo! Amen dagijay, room war, ijay meditation. Tandaanan nyo din, bagak idi, before pa lang di filing, ti kandida sila di presidente, bagakon ko na kayo dito, the next ka presidente ito yun ni Bongbong Marcos. Apa nga na-receive ko na dyan? Dito yung meditation, ada kag bin-meditate, ada kag bin-pray, bigla na lang in mind ay. Katsa ko ay karkararag iti politician, ti karkararag ko Pilipinas. Nga maborn again kuma, ti Pilipino. Kat presidente mo tanti na ibaga. Hallelujah. Okay. So, nangyari ba? So, na iti na number 1. Amen. Okay. Dagijay. So nga, umay ti revelation. No manag-meditate ka. Oh, yes. Yes, amen. Adamang birbiro ka nga talo. Nga tao, kunan di spirit. Sino na ngay mananagijay? So, nagijay din baon ni Cornelius. Tadagayam narurugit nga animal, picture ti Gentile.
Amen. Tinadadalos nga animal, picture ti Hudyo. Tinarorugit kas la buaya, buaya, uleg, kas kadakwa, Gentile di picture na. Sugam nga bawal iti Old Covenant. Bawal iti law. So nga ti panangkit kita, ti Hudyo, ti Hintil, aslada aso. Nawata niyo. So nga madida nga kanan. Ngam din may ni Jesus, natay iti cross, nagayos sa blood na, tinalusanan, ti basol, pati Gentile. So nga they are welcome in God's kingdom. That's the reason nga kuna ni Apo Diyos mangankan. Ano ay baga nga narugit, tinalpasan nga nanalusan. So nga na tayo, mabalin tayo matanan nga maisalakan. Umay kini Apo Diyos. Now, nadjay ti revelation. Hanga nawatan ni Peter, di damo di ay. Aging gana nga, nag-work kanya na ti Holy Ghost. Amen. Ngam, kasano nga nag-work kanya na ti Holy Ghost? Idiot utubo na dadjay vision. While pondering the vision. So nga kanayak, sa encourage sa to meditate day and night. Okay na. So kita tayo lagi duma nga scripture to meditation. Aday nalatak kay titid ko nga scripture kada tayo. Pero, basaan tayo man tinaduma. Ngay pakita kada kayo nga nagijay, believer, ijay, Old Covenant, one of old books, yaya believer idi, manag-meditate na. Oray ni David, patay niya Salmo. Salmo, chapter 19, verse 14. Kaya chubat na revelation. Amen. Meditate kayo. Praise God. Meditation. Pantayo dyan. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight. O Lord, my strength and my Redeemer. So makita yun dyan, nga kanayon damat nga agmid-meditate. Apa nga kunana nga ti meditation ko kuma makayayo ken ka. Acceptable ko ba ken ka? Because ado ti meditation ti tao nga wrong. Ado tag meditate ti negative. Tinbaga na nga i-meditate, tibagbaga tayo nga i-meditate, Word of God. Ti-meditate tayo na kina-Diyos ti Diyos. Nga madutang mid-meditate ti wrong. Ti-mid-meditate na, ti problema na. Ti-mid-meditate na, ti sakit na. Ang acceptable ka ni Lord na kizay. Ti-mid-meditate na, ti basol. Iso nga kunana na ito'y iti King James. Kunana ito'y, let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight. So nga first thing, ay pakita nito yung verse, ti meditate you di acceptable kini Lord. Ti meditate you di positive. Amen. Aday meditate mo, lagi jay curse. Ano meditate jay? Matay ko mati ka arubam. O da matay ati kastaba ko. Ay, sus, ano ti Christian nga nga makapupurgib? Nga meditate na nga, dusaam apo Diyos. Hanon nga love your enemies. Dusaam apo Diyos ta pagnakmana. Nagijay nga meditation, hang acceptable kini Lord.
Dagiti meditation nga apay nga kakaasiak hang acceptable kini Lord. Apay nga da sakit, apay nga siyak pay laeng, apay nga hanga dari mananakaw, madidiyay nga meditation. Ada ba tikas niya? Yes, ado tika kasi di meditation na. Di meditate mo. Ha? Di meditate mo, Jesus is my life. The Lord is my strength. The Lord is my blessing. The Lord is my health. The Lord is my wisdom. Kasyay, di kaya ti Diyos nga acceptable ka meditation. And once nakasyay ti meditation mo, the Holy Spirit ti mag-reveal. Ijay nga message. Ijay unag mo. Jay mo nga maawatan, iyag na ti understanding. Because ti panagsarak ti Word of God, it gives light and understanding unto the simple. Woo! So, no, i-meditate mo, kaya nasa one ay, ipapaunag mo. Absorbam. Til munam. Kasla kamangmangan. Amen. So nga di meditation, diyan nga umay ti revelation. Pagkatayo man ti meditation, umay ti revelation. Amen. Next, Salmo 49 verse 3. So, manag-meditate na gidin mo unang believer. Ag-meditate na, nagidin mo unang believer, akas ka na tayo. Ayan. Amen. So, kasya eh. Mapantayo yung verse 3. Meditation, ti sursurok ka na kayo. No kaya tiyo ag-receive ti revelation. Ijay heart. Okay? Verse 3, my mouth shall speak of wisdom. Kitaan nyo? Ti speak tingiwat wisdom. Ang akinanangnang. Amen? And the meditation of my heart shall be of understanding. Basaak iti NIV. My mouth will speak words of wisdom. So they speak mo word of wisdom. Hallelujah. The meditation of my heart will give you understanding. So nga may ti understanding no meditate ka. Meditate. 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 Amen. May magbagagong ungat ka. Makita di rupak. Ngapay nga kasjay. Tapno di kaya spirit patpadas. Amang control the mind yung ma-break. Amen. So, iyag na the understanding. To speak mo wisdom. So, nag-meditate ka, utter the word, speak the word, confess the word. Amen. Jesus is my life. Jesus is my light. Jesus is my wisdom. Jesus is my blessing. Jesus is my strength. Amen. Jesus is my health. Amen. Tagidjay, they speak mo, and then the Holy Ghost, di mangi-reveal. Kanagidjay nga words.
Kanda ka ti Holy Ghost ti understanding. Maawatam da jay and your spirit, soul, and body. Jay ka nga maging strong nga Christian. Amen. Oh, hallelujah. Ang akayat ni Apo Diyos, ti anak na nga very weak. So nga ibaga na let the weak say, I am strong. Hallelujah. Amen. Okay, next. Salmo 119, verse 97. So, manag-meditate na gitoy. Akas ka na tayo. So, napipigsa na. Pa-powerful na. Woo! Naramidan tayo matito na to eh. Napipigsa tayo. Amen. Magayon man ito, amen. Okay, verse 97. Oh, how I love thy law. Permit ayat ko tilintag mo. Kasi linlintag to meditate di. Okay? It is my meditation all day. Hagaso mga aldaw, ngay meditate na diyay. Woohoo! Kasom na kita nga biyag ti believer. Anya mo ti meditation mo all day. Oh, kailangan i-meditate mo ni Jesus. Ijay biyag mo as your everything. So kada nagdi kakanta bima ni the old song, palagip ko, He is my everything. He is my all. He is my everything, both great and small. Mayat nagijay nga kanta, nga nuhan mo nga mo na gitoy. Awan impact na nagijay nga kanta. Kang kanta lang, He is my everything. Ito no question na ka, apay bagbagam nga, He is your everything. Ang kuha mo kanta, dijay, kanta. Anda kaya't nasa one, He is my everything. He is my light. He is my joy. He is my peace. He is my blessing. He is my light. He is my strength. He is my wisdom. He is my understanding, knowledge, and the dumabay. He is my life. He is my health. So He is your everything. He is my protector, protection. He is my redeemer, my savior, my salvation. He is my freedom. So He is your everything. Jesus is your everything. So nag-meditate mo all day long. Hanggang di sa ka lang ag-meditate, no, the problema. Awan palang problema, now meditate. He is your strength. Into no may di problema, you can overcome that problem because of the strength of Jesus. Kasjay, till life. Ibaga-baga ka na kayo, even health. Oray, awan marikrik na you need to understand that God, through Jesus Christ, by His Spirit, He is your perfect health. Tapno no umay, ti sakit, ket kayang-kaya, jay health ni Jesus to overcome. Hang kayo maud-udi, tuno adan sa kaag-meditate, awanan ata dati pain, aray, kunamon, imbis nga, Hallelujah! Amat kititi nagrugyan nga duwa.
Anya tisuno. Luyaw no. Ray. Hallelujah! Praise the Lord. Kamdo, aray. Naabakan. Haan nga acceptable nga meditation na dyan. So nga tapnuhan ka maudi, basta lang ngagbon the Word of God, apply it now. Apply it now. Apply it now. Apply it now. Amen? Oh yes, Lord. The meditation ko, wala na, jay lintag mo all day long. The meditation tayo mat, the gospel of Christ all day long. Nalang mag-change sana. Lotin meditate tayo gospel. Hallelujah. Woo! Mabantayo ka lagi dyan. Nalatak ka verses. Okay. Joshua 1:8. Nayon ko na gitoy. Joshua 1:8. Abay, sursurok ti meditation. Ti meditation, iyag na ti revelation. So, the more nga meditate ko the power of God, the more nga mawawata kaya man powerful. The more nga meditate ko nga I am rich by the richness of God, the more nga makikita nga I am rich. The more nga meditate ko the healing, health, ura no ba't attack the enemy, meditate ko lata the health, the more nga nagiging strong. Iti faith ko ijay. So nga ura da marikirik na, I am healed! Kuna lata. Hallelujah. Takayat ko ang makita yo how to live like Him. We are image and likeness of God. Hallelujah! Anyo ibaga nga, sika lang na ito. Datayo amin. Naramid datayo ni Jesus. Nakasjay. Okay, mabantayo verse 8. Joshua, this book of the law shall not depart out of thy mouth. Kita nyo, mouth. Mouth. The book of the law shall not depart out of your mouth. Abay nga ngiwat tinbaganak at meditation, timadadal, because the meditation speak the word. Utter the word. So, kanayon mo sa usawang, I am alive in Christ. He is my life. His life is greater than death. His life is greater than sickness and diseases. His life is blessed life. Kasya iti at utter mo every day. Hanga suminay dangiwat mo niyay. Or a negative situation, reverse it. If you want to change your world, nga kunada, change your word. Baliwam jay lubong mo, ijay saom. Amen. Amen. Ano ibaga ngay ayam na gito? This is the word. The word of God, ang work. Na-create to pa itilubong by the word. Kaya na nga i-create. Dagitoy, ibagbaga na ije life mo. Yung sausawang mo, the word ang ki-create. Amen. So, ki-create na ije health. Ki-create na ije blessing.
Ki-create na jay peace and joy. Kasta. Creator, the Word of God. Amen? So mouth. Nag-meditate ka, ija mouth. Lote may meditate di, tata gospel. But, thou shalt meditate therein, day and night. Tatay all day long. Tinaduma all night long. Woo! Amen? So at that time, kagpatpatnaga kag meditate. Yes, ado nga time. Daki dyan kag meditate all night long. So that kinumpos ko nga kanta all night long. I think of you. Think tinosar ko hanga meditate tama dititsyon na. All night long, I meditate my day. So nga I think of you. Amen. Kinumpos ko ni Jai. Because, ada na giti rabi nga hanak makaturog. Amo yun hang kayo makaturog. Anyo birukan titurog. Meditate. Ang kayo agtumarti slimming pills. Meditate. Amen. Ay, nako. Amen. So meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, that ye may observe to do. I-meditate mo tapno aramidam. I-meditate mo tapno aramidam. Pero naduma pataros, i-meditate mo tapno maaramid mo. What is the difference? No, i-meditate mo gaya maaramid mo. Hanga i-meditate lang to do. Tapno aramidam, no. Meditate. I-meditate mo, may strengthen ka, magkaroon ka, the power and strength to do. Amen. So, na meditate mo, maaramid mo. Kitaan nyo dagaram nga babaro. Meditate niya nga tayo bagak. Nung masabat ko na dyan kurso nanak, niya nga tayo bagak. Kayo man nga, kuha nga, obobing, tayo sutigas kasayo. Meditate, ay bagak te kastoy. Bagak te kastoy. O, meditate na, baramdamat, tinmurad. Inaramid na. Tayo mat mananakaw, meditate naman, jay tunnel gang, for example, meditate na, jay tipon shop. Ijay baba na de jay kanal. Usto-usto, sumrek kami jay, abutan mi jay, usto-usto. Anya ti equipment, naalaan tayo, cutter, barita, flashlight. Oh, nakijay, in-meditate na jay, before nga aramidan da. Iso nga din naramid da, pati plano, na aramid da. Hanga de jay, handa ka meditate kat, apanda, kuhan de punsyap, natiliw da sa Robin nga sigod. Kam kapot ada meditation day jerong, may aramid da. No nga spiritual. So meditate. Ikanda ka ti Holy Ghost, ti wisdom, revelation, to do the word. Amen. So ada dyan, kunana dyan. I-meditate you tapno, maaramid you. Amen. Kahit ko na dyan ang translation. For then, you shall make your way prosperous. Kitaan nyo sino ti mag-aramid,
Idaydalan mo nga nabaligi wano narangay. Sika. True meditation, tinakaskas daw. Naibabaga nito yung the prosperity. Meditation ada prosperity. No kaya't mo talaga prosper din, meditate. Meditate if you want to prosper. Naibabaga nga ron nga rumangay ag-meditate. So nga din nakitak na jahe. Woo! Nikakta importansya ti meditation. So nga makita yung rumangrang ayak ti amin nga banag. Kahit ko encourage ka na kayo dihay. Taamok malaeng kaya't yu ti rumangay. Amoy ti prosper nga word agbaligi wano bumaknang. Amen. Sunto pa iti pagpuya-puyatan nyo matlang. Now, meditate. Woo! And then thou shall have good success. Patay na dyan na dumapay dyan. Be strong and very courageous. Ano na ko na be strong and very courageous. Ha? Dito'y malang diay. Verse 7. Kana verse 9. Magbalid ka nga strong and courageous no man nag-meditate ka. This the reason no apay nga nalalak na gito'y nga strength from the Lord. Hallelujah. And I past years, past days in my life nga nagito'y nawalpalabas halos day bagik at very weak. Halos aslamatay. Laawanan nga talaga. Di man kita. Sangit dan. Pero dahito dagito nga isursurok ka na kayo. Iso tinang maintain. Kaya nang ited kanyak ti strength to overcome. Hallelujah. So I am still alive. Amen? So karamidin nyo mat. Tapara ka na tayo amin na ito eh. Woohoo! Rumangay, tag-meditate. Tag-meditate, rumangay. Sige, uray balbaliktadan nyo. Rumangay, tag-meditate. Tag-meditate, rumangay. Kasi kami na magmagnakat tadalan, kalsada. So nga kita nyo kanina kayo, adadim demonyo na kunak. Dumayumudum da, urewang ka sa sauda. Sauda nga sao, agmid-meditate na gidjay. So nga uray na tayo, dapat kasjay. Rumangay, tag-meditate. Tag-meditate, rumangay. Ti-meditate jay positive. Jesus is my light. Kasjay, wag magnakat ta. Woohoo! Okay, second to the last na. Psalmo chapter 1, verse 1 to 3. King James translation. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Narigat kayo magpapakounsel ka the ungodly people. Amen. Nor standeth in the way of sinners. Ken magipagtakder, ken magipagtugaw. Kanay tugaw, dagiti mang rabrabak. Ang kayo nga ipada ka nakwan at kaya't nasawan. Tamangan no, nakatugaw yung, uy, sinner samot na ito. Di ay. Tadal na ta makatugaw mo dito'y lubong. Amen? But, verse 2, but his delight is in the law of the Lord. Pagragsakan na tilintag ni Apo Diyos. Pagragsakam ti gospel. Pagragsakam the life of Christ. Ngay meditate. And then his law that he meditate day and night. O, kitaan nyo ni David.
So nga powerful mo't gayam ni David ta manag-meditate. Amen. Manag-meditate mo't ni Joshua. Kitaan nyo, di ba? Powerful nga anak na Apo Diyos manag-meditate. Amen. And he shall be like a tree planted by the rivers of water. Kaya manag-meditate, kasla kayo nga naimula ti igit ti karayan. So nga ora yung may ti kalgaw, o may ti drought, hanga malaylay. Tadyaramot na, nakakonect ija danom, ija river. Agsususo pailata. Tirason ijay, nga, kasla kayo nga naimula ija igit ti danom, ta agsususop ija ramot na ija water. Iso nga nag-meditate, kasla agsusop. Ti meditation, agsusop. Susupam dajay life ni Jesus. Amen. Absorb it. Hallelujah. Ket no aramidam dajay, isika di agbunga that brings forth His fruit and His season. Agbunga ti chimpuna. Sino tagbalin nga fruitful? Manag-meditate ti fruitful. Fruitful ti panag-meditate. Manag-meditate fruitful. Amen. So nga agbunga di meditate mo. Kanya susubam ka ni Jesus. Isu ti maibungam. Hallelujah, that kina powerful to meditation. So nga kailangan parito'y church, muyo amin tag-meditate. His sleep also shall not wither. Hanga malaylay ti bulong na. Pati rupam hanga malaylay. So mas daw ka di manag-meditate nga tao, urakit kitam di problema na nga nagado, apay ngagsashine. The glory of God, ijay rupa na. Why? Hanga malaylay. Dagyan na lalaylay, hanga agmid-meditate na di positive. Makita mo na agyuyong o. Kas kinakain, why? Kung na po Diyos, apay nga agmimisot ka. Hanga nag-meditate di positive. Are you getting something? Ada ba malalayo? So makikita ti Kristiyano hangan na nga mo tag-meditate. Nalaklaka nga malaylay. Nawalangan ti tudo nalaylayan. Nawan ti blessing na nalaylayan. Nawan ti kanena nalaylay. Nagrinig na kinasawa na nalaylayan. Wow! Ti manag-meditate, ag-shine. The glory. Kitaan nyo kaniya, dadag din na pupudaw nga tao nga hangag meditate, kasla nang isi. One day glory. But praise God, kada tayo. Ada kayo lata. Meditate the word of God. And whatsoever he doeth shall prosper. Yaman nga aramida na prosper. Ag-prosper, karagi trabaho na, ag-prosper, iti business, ag-prosper, ti ministry na, ag-prosper, ti farm na, ag-prosper, karagi jay, nga iparamid ni Lord kanya na. Amen. Kasta, ti kina-powerful ti manag-meditate. Last, Timothy, hallelujah. Chapter 4. Amen. Isutin in advice ni Paul kay Timothy. Chapter 4. Verse 14 to 16 or 15. Woo! Neglect not the gift that is in thee, which was given thee by prophecy, when the laying on of the hands of the presbytery, naging presbyterian, panglakayan, elder, kaya nasawan.
Okay? Verse 15. Meditate upon these things. Meditate mo dagiti gift mo. I-meditate mo dyan na receive mo. I-meditate mo da jaya danken ka. I-meditate mo dagiti na awat mon. Woo! Give thyself wholly to them, that thy profiting may appear to all. Everyone may see your progress. Kunwari dyan na duma, everyone will see your progress, even NLT. Amen. Tinaduma, thy advancement may be manifest in all things. Ag manifest, dagidyahin nga i-meditate mo. Woohoo! Niya po Diyos, ti-meditate you. Meditate, kat almighty revelation, almighty understanding, mighty prosperity. Tumakder tayo, hallelujah. Amen. Praise God. Meditate the word. Meditate the word. Meditate. Hallelujah. Lift up your hands now. Arabahaya. Andalalabahaya. Shokarabahande. Jesus, you're alive in us. Jesus, you are light. You are life. You are health, strength, blessing in our life. Hallelujah. Manaydayaw ka. Itibiyag ko. Jesus. Jesus. Addakan kaniya. Addamatan kaniya. Dagiti aming nga banag. Because you are my everything. You are my everything. Sikate kinarangay ko. Sikate amin ko. Jesus, I receive you. I believe in you. In my heart. You are my life. Forever and ever. Thank you, Jesus. Amen and amen. Palakpak ka na, Jesus. Siyak nag-pray para ka na tayo amin. Father, thank you. Awan ti amumi nga panagrangay nga papanan mi. Awan ti amumi nga Dios nohan nga sika. Sika ti Ama ni Jesus nga na-receive me. So nga nagbalin kamat nga amami. The Holy Ghost the guarantee nga dan ka na kami nagitoy. But help us to meditate. Help us to do your word. Amin nagitoy ng may tinaytingal na. I-manifest mo kanakwada. Dagidjay nga i-meditate na. I-reveal mo kanakwada. By your Spirit. I-reveal mo dagidjay nga kailangan na. Kadagidjay meditation na. Maging acceptable ken ka. Father, sika iti God of all gods, all-powerful God, awan imposible ken ka. Kayam nga parang ayon dagiti agpalpalama. Kayam nga agasan dagiti aming nga klase, iti sakit iti tinaytoy nga lubong. Kayam nga palaingan dagiti wano nang dito'y lubong. Kayam nga i-promote dagijay nga taom nga simple iti biyagda. Kayam nga ited dagiti amin nga kailangan ti maysa ken maysa. Father God, I commit this congregation unto you. Yaman nga situation na. Yaman nga kalkalabanan na. Yaman dagijay kapadpadasan ti enemy nga i-control ti biyagda.
I pray, surwam isudang ag-meditate for their victory, for their prosperity. Father, you are here within us through Jesus Christ, so we believe in you. Nga sikat ibiyag me, kat saan ka nga nagbalbaliw, ti aming nga kinadyos mo, ti power mo, ti ayat mo, ti compassion mo, ti wisdom mo, you are still the same. Salamat, Father, nga amin na gito'y nga anak mo, ma-receive na gito'y nga revelation, nga i-meditate na. In Jesus' name, Amen. Hallelujah, hallelujah.